bakunzi bagasobanuye niko mu Rwanda tubyita, ndabasuhuje. Mwayikunze muri benshi kandi nta shidi kuko simwe gusa, ahubwo n'isi yose muri rusange. Filime yitwa Squid Game murayizi? Iyi ni filime season yayo ya kabiri, imaze kurebwa na miliyoni 68 mu bihugu 93. Iyi ikaba filime yashyizwe hanze n'ikigo gitunganya filime cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Netflix. Urubuga Forbes rwatangaje ko Squid Game season yayo ya kabiri ko ariyo filime iri guca ibintu mu biganiro na za debate z'abakunda filime hirya no hino mu isi mu bihugu 93 aho Netflix ibasha kugera. Season ya mbere yayibanjirije yarebwe na miliyoni 265 n'ibice bibiri kuri platform zinyuranye yashyizweho mu gihe kingana n'amasaha biliyoni 2 n'ibice bibiri. Ikaba mu 10 za mbere zarebwe cyane muri filime zatunganyijwe na Netflix kandi mu ndimi z'abatuye isi yose. Squid Game murahariko, ikaze mu nyubako, mu nyandiko no mu mbuga ngari ahatunganyirizwa filime yiswe Squid Game. Ubarirwa inkuru ya buri kantu kose inyuma y'amashusho kuri za screen tubona muri filime yitwa Squid Game. Umukino w'urupfu n'amahirwe kuba wukina 456 barwana no gutsindira biliyoni 45 n'ibice bitandatu z'amadolari. Bakina umukino w'abana uzwi cyane muri Korea, Squid Game. Ese iby'amateka ya Hwang Dong-hyuk, umwanditsi wayo wayanditse mu mwaka w'2009 igakorwa 2019, n'iki mumuziho? Nge tugiye kubana ndi wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe, Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Kadutangire sasa. Squid Game ni filime y'Abanyakorea y'Epfo, ikaba yaranditswe na Hwang Dong-hyuk anayibera director. Ikaba yaratunganyijwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Netflix. Iyi filime ikinwa n'abakinnyi 456 bakinira ahantu hibanga hatazwi. Buri wese uri muri uwo mukino abafite ibibazo by'ubukene, bagakina umukino w'urupfu binyuze mu byiciro bitandukanye. Urokotse agatsindira biliyoni 45 n'ibice bitandatu by'amadolari. Igitekerezo cy'iyi filime kikaba gishingiye kuri Onjingeo cyangwa Squid Game, umukino w'abana muri Korea. Lee Jung-jae akaba ari we mukinnyi w'imena muri iyi filime. Mu kwandika iyi filime, Hwang yanditse iyi filime ashingiye ku bibazo yabonaga muri Korea y'Epfo, igihugu aho ubukungu n'imibereho y'abatuye iki gihugu ishingiye ku mahame ya gikapitaliste gukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Squid Game yanditswe mu mwaka w'2009, gusa kubera ibibazo by'ubushobozi bwana Hwang, umwanditsi w'iyi filime, ntabwo yahise abona umuterankunga wo kwitunganya ngo ibe yajya ku isoko kugeza mu mwaka w'2019 ubwo Netflix yateraga inkunga uyu mushinga wa filime yiswe Squid Game. Season yayo ya mbere yasohotse mu kwezi kwa 9 ku itariki 17 mu mwaka w'2024. Ihita iba filime yakunzwe ndetse ikarebwa cyane, yegukana ibikombe 6 bya Prime Time Emmy Award ndetse na Golden Globe imwe. Gutunganya season ya kabiri
byatangiye mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse ihita inajya hanze nyuma y'umwaka umwe n'amezi 5, ni ukuvuga ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Bikaba biteganyijwe ko season yayo ya gatatu ndetse na finali bizasohoka muri uyu mwaka wa 2025. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 Hwang Dong-hyuk yagerageje gukora ishoramari muri filime zigiye zitandukanye, aho yazandikiraga amascript we, nyirakuru ndetse na nyina umubyara bafashe inguzanyo ngo bashore muri iyi filime Squid Game, gusa bikomeza kugorana, byose biba ubusa, birangira n'ubundi byanze. Igihe cye kinini cy'ibiruhuko yakimaraga muri Manahuambanga muri Korea y'Epfo, asoma inkuru y'Umuyapani manga nka Battle Royale, Real Game ndetse na Gambling Apocalypse. Hwang Dong-hyuk yakundaga kugereranya ibyo yasomaga muri izo nkuru n'ubuzima yari ari kunyuramo bw'ubukene, aza kuhakura igitekerezo cy'umukino wo kwirwanaho mu bibazo bitandukanye, ariko mu mukino w'urupfu, aho warokotse atsindira amafaranga amuhindurira ubuzima. Ibyo abyandikamo filime yise Squid Game. Atangira kwandika script yayo ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2009. Hwang Dong-hyuk, nyir'umushinga wa filime Squid Game, yandika iyi filime yavuze ko igitekerezo mbumbe cy'iyi filime yari uko izakinwa igaragaza ubuzima n'imibereho ya gikapitaliste, uburyo kubaho aba ari ingumu. Avuga ko mu kwandika iyi filime yashaka kugaragaza ubuzima bwa nyabwo bwa buri munsi. Hwang kandi yatangaje ko yari afite ubwoba ko igitekerezo cya filime ye kizagorana kumvikana, ni nako yagerageje gushakisha kampani zigiye zitandukanye zitunganya bya filime muri Korea nyuma yo kwandika filime Squid Game, gusa bose baramuhakanira umushinga we, barawanga bamubwira ko filime ye nta kintu kirimo. Birangira Hwang ibya Squid Game abishyize ku ruhande, yikomereza izindi filime yaje gusohora mu mwaka wa 2011 ndetse na 2017 zagarukaga kuri crime drama ndetse na historical drama films. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Netflix, kampani itunganya filime, yatangiye gutekereza uburyo yakwagura imikorere, batangira gukorera ishoramari hanze ya Amerika mu bindi bice by'isi harimo na Korea. Muri 2018 bahise bafungura ishami muri Seoul, hahita haba n'icyicaro gikuru muri Aziya cya Netflix. Hwang ahita bamurikira wa mushinga wa filime Squid Game. Kim Min-young yahise akunda iyi script ya filime Squid Game, avuga ko Squid Game ihuye neza n'ibyo bari bakeneye. Mu kwezi kwa 9 2019 batangariza Hwang ko bemeye igitekerezo cy'umushinga we wa filime Squid Game. Bella Bajaria wari uhagarariye Global Television, kuri we Squid Game yari igiye kuba iya mbere muri Korea ndetse n'isi yose muri rusange. Gusa uko Hwang yari yaranditse filime ye muri za 2009 siko yakinwe, byabaye ngombwa ko ayisubiramo kuko ngo yashakaga kuyihuza n'ibihe isi yari irimo icyo gihe bya COVID-19. Bwa mbere iyi filime Squid Game isohoka, Netflix yayise Six Round aho kuyita Squid Game nk'uko Hwang Dong-hyuk yari yarayise ubwo yayandikaga, kuko ngo babonaga gukomeza kuyita Squid Game ari izina ritazayifungurira imipaka, ahubwo ikagumya kubizwi muri Korea gusa.
ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Brazil bikomeza kwitwa Six Round. Hwang akomeza gukora ibishoboka byose ngo izina Squid Game ritazahinduka. Squid Game season yayo ya mbere yakunzwe n'abatari bake, ikaza gukurikirwa na season ya kabiri. Ubu season ya gatatu ndetse na finali biri gutunganywa ngo bizashyirwe hanze muri uyu mwaka wa 2025. Iyi filime Squid Game iteye amatsiko. Mutekereza season ya gatatu ndetse na finali bizatuzanira iki? Ngo kandi ni gutyo dusoje twibaza. Ufite igitekerezo twandikire muri comment. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Kamfata uyu mwanya mbashimire byimazeyo mwe mudahwema kudukurikira no kutwereka ko turi kumwe, kandi namwe mukiri bashya amarembo aruguruye mw'isi ya World Today. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa inama, twandikire muri komenti turagusubiza. Twe turabakunda naho mu biganiro bitaha nk'ibi ngibi. Ciao.